twiga ijambo ry'Imana twumva ubuhamya dukurikirana amateka y'ubwonko. Reka tubanze dusenga Imana mbere yuko dutangira ikiganiro cacu. Uhoraho Mana yacu turagushimiye turaguhimbaje muri uyu mugoroba duciye bugufi tugiye kuganira ikiganiro kiganisha mu kumenyesha ubwoko bwawe, turaguhimbaza ko dukurira muri uyu mugoroba ndetse no kumenya abo turi bo muri wowe. Rero muri uyu mwanya turasaba kugira ngo umuntu wese uzafungura kino kiganiro azahabwe imbaraga, azahabwe ubumenyi, azahabwe kongera kumva wowe muri wowe, kuko ibyo twifuza no kugira ngo abantu bamenye ko niko umwanditsi yavuze, aravuga ngo tuzomenya ukuri kandi ukuri niko kuzatubatura. Turagushimiye rero, ngwino ubane natwe ni mu izina rya Yesu, amen. Yes, nkuko bisanzwe rero hano ni kuri wa murongo wacu dusanzwe dukurikiraniraho inyigisho zacu nkuko twabibabwiye ubushize. Twabwiye kuko tugiye kuzatubazanira abatumirwa bacu kugira ngo tubashe kwiga ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi. Rero iyi ni wa mwanya rero mugiye gukurikirana ikiganiro canyu. Wagize neza rero kugifungura, we wagifunguye menya ko ukisangiza abandi kugira ngo nabo babashe kunguka ubundi bumenyi mu ijambo ry'Imana. Rero tudatinze twamaze gusenga, turasaba kugira ngo twakire umutumirwa wacu tunamwiyegereza mu kiganiro cacu uyu munsi. Uraho neza mutumirwa wacu? Muraho neza. Yego, turakwiyegereje hano ku murongo wacu. Murakoze cyane. Wagize neza ko twitaba muri uyu munsi wa none twakeneye kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Ni nta mpamvu rero twabashe kugira ngo tugutumire kugira ngo bashe kutuganiriza. Mbere yuko dutangira watubwira uwo uri w'amazina yawe n'uburiwe n'umuri mukora. Murakoze kandi mwagize neza kuko kudutumira. Mbere dutangije tubashimira. Yego. Igisubijeho jewe nitwa Nshimirwa Sindano. Y'amazina yanje. Yego. Kaba ntuye muri Iowa. Dimoyi niho ntuye. Yego. Ndi umwungeri mu itorero rya Zion. Murakoze, Imana ibaheze umugisha. Urakoze nawe kutwibwira. Mbere yuko dutanga ivuze ko kuri umwungeri muri Zion, ni Zion abantu bamenyereye Zion zitandukanye. Ni Zion yihe uyoboye mu korera mu murimo? Zion Lutheran Church. Urakoze cyane. Twongere tubibutse kuko turi muri state ya Iowa, aho twita muri Des Moines, muri Syria Des Moines. Rero turabiyegereje kugira ngo dutangire ikiganiro cacu. Rero watubwiye kuko uri umwungeri wacu, nabizi kuko ari wowe unshunze muri iryo torero. Twagize umutwaro wo gusangiza abandi cyangwa se kugira ngo natwe ubwacu tubashe kwiga. Tubona kuko ari ngombwa kugira ngo ubashe kudusobanurira byinshi tutazi. Nyuma yo gutekereza ico gitekerezo twagize ngo tubashe gusobanukirwa cyane umurimo dukora mu itorero wo gutura, kuko uri mu mirimo imwe dukora, uri mu mirimo imwe dutegerezwa gukora mu itorero, ariko twagiye tugira ibibazo n'ibitekerezo hejuru y'amaturo uko akorwa. Uyu munsi rero nagira ngo tuje muri introduction y'ikiganiro cacu. Nongere mbibutse kuko iki kiganiro kizagenda kigaruka akenshi cyane. Rero abifuza kugitegera murakaza neza, nta kindi musabwa no kudushigikira mu buryo bwose bushoboka. Ikibazo cyane cyambere kirabaza ngo ese twashatse kumenya ubwoko bw'amaturo ndetse n'akamaro kayo mu itorero. Murakoze cyane kuko ikibazo cyanyu ciza, kandi nongera kubashimira kubwo kudutumira kugira ngo tubashe guhugurana muri ubwo buryo cyangwa se gufashanya muri izo nzira zo kubasha gutahura. Hari ijambo umwanditsi yavuze ngo abantu banje barimbutse bazira kutamenya. Kubera kutamenya cyangwa se icumwe kugira ngo gisangize abandi,
nabyo ugasanga rimwe na rimwe ni ikibazo. Hakaba n'abandi bagiye bamenya ariko bwa bumenyi rimwe na rimwe bagashaka nko kubuhengeka bakinjizamo ibindi basobanura uko bashaka, niko nabivuga. Umuntu akumva ko ijambo yarisobanura uko ashaka, agashakisha impamvu, ya mpamvu ashakishije akaza gusobanura ibintu uko we yumva. Siko Bibiliya bivuga, cyangwa se agacukumbura akaba yozana n'ibindi. Simbacira urubanza kuko nta muntu usinshinzwe gucira umuntu urubanza, ariko ibyo abantu bose bagenda bakurikirana baja mu byanditse, baja muri Bibiliya, noneho kwa gusobanura kukagenda gutandukana. Mwibuka Yesu na Satani, Yesu ari mu butayu ariko ageragezwa, bakoresheje ibyanditse. Satani yakoresheje ibyanditse, Yesu yakoresheje ibyanditse. Bombi bari bari mu byanditse n'ibyo barimo bakoresha. Rero hagati aho amaturo cyangwa se sadaka, amaturo yamyeho kuva kera, yamyeho kuva kera. Uhere mu isezerano rya kera ni naho tuyasanga cyane, naho tubibona, ni nahari, ni nahatuye. Ariko aya maturo rero aje gukorwa, aya maturo atangizwa, aturwa, ntabwo ari Imana yabwiye umuntu ngo utange sadaka. Aho hantu abantu baza bahumva neza kandi bamenye gutandukanya. Ntabwo ari Imana yabwiye umuntu ngo utange sadaka, oya, zavuye mu muntu iwe. Wa muntu mu gushakisha uko yahura n'Imana, mu gushakashaka uko yavugana n'Imana, mu gushakashaka kuryo umwanditsi yavuze ngo ni mushakashaka umenye uko mwanezeza Imana. Umuntu wenyine atamba igitambo bwa mbere agitura Imana, atari Imana yamubwiye, bivuye mu bushake bwiwe, bivuye ku bwende bwiwe. Yego. Nubwo bizaje kugera imbere Imana iza kubigira itegeko, ariko bizaje kuba itegeko ari umuntu wabitangije, wabyihaye, wabikoze. Sinzi ko mbashe gusubiza igisubizo cyawe neza cyane, namba nagiye kure, ariko nashatse guhera aho ituro ryahereye cyangwa se ayisadaka yahereye. Urakoze. Yego, urakoze. Twongere tubibutse kuko uyu ni wa murongo wanyu kuri Master Key TV, ushobora gukurikiranira inyigisho zitandukanye. Iyi ngiyi akaba ariyo nyigisho ya mbere tubashije kubazanira, kandi ndazi neza ko muzayikunda. Ikibazo canje kiravuga ngo ese ibintu bitatu byubaka itorero ni ibihe? Hari ibintu bitatu zubaka itorero. Itorero ryubakwa n'umutungo, arizo faranga. Rikubakwa n'inyigisho, ariryo jambo ry'Imana. Rikubakwa n'amasengesho, gusenga. Ibi bintu bitatu nibyo zubaka itorero. Yewe unashaka usanga ari byinshi, zaba byinshi tujye dushiraho n'ibindi, ariko amahame nyabyo y'ibintu bitatu zubaka itorero nibyo bintu uko ari bitatu. Nizo mbaraga, nirwo rufatiro. Muramba barigengana nkoresha mu Giswahili, rimwe na rimwe mu Giswahili kiza, niwe musingi mu mvugo yacu turamenyereye umusingi. Ariko imfatizo zibaho zubaka itorero nibi bintu bitatu: ni amafaranga, ni amasengesho, ni ijambo. Yes. Uvuze ibintu bitatu birimo ijambo cyane cyane, nashatse kugira ngo tuganireho cyane. Uvuze hejuru y'umutungo cyangwa se amafaranga, bisigura kuko ari amaturo n'ibyacumi. Uwo mutungo hari izindi resources, hari izindi nzira itorero rikoresha kugira ngo zibone uwo mutungo ubasha kuryubaka, cyangwa se uwo mutungo uva mu bakristo baba mu bayoboke b'iryo torero? Kibazo ciza. Yego, hari izindi nzira. Inzira ziva hehe? Ndaguha urugero. Leadership yose ni imwe, ubuyobozi bwose ni bumwe. Bwaba ubuyobozi bwa leta, bwaba ubuyobozi bw'itorero, bwaba ubuyobozi bwo mu nzu mu rugo, amago nayo agira ubuyobozi. Burya umwana akura azi ngo mwacu nuko, undi agakura azi ngo mwabo nuko. Buri kintu cyose kigira ubuyobozi bwacu. Mu buyobozi bwose, ubuyobozi yo bugitangira, umutungo wabo ubushingiye cyane ku bantu. Yego. Kuko biranavuga ngo ubutunzi bunini n'abantu, ubukene bw'abantu n'ukubura abantu. Bwa butunzi bw'abantu nibwo abantu baheraho bakarema, bamara kurema ubuyobozi rero nibwo bwika hasi, bukigukuntu bya bintu by'abantu batanze bishobora kandi kongera kubyara iki? Umusaruro.
wa musaruro ikongera ikaba isoko ya kabiri yinjira ku isoko ya mbere y'amaturo abantu batura, kuko ibyo barema biva hahandi. icyo nari mvuze dutanze urugero kuri leta izitangiza igafata ibintu ya misanzu abantu batanga barayifata bakayubakamo ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa by'ifatiro, bya bikorwa byarangira bigatangira gufasha ba nyir'igihugu bakariha make cyangwa se menshi ariko bivuye kuri ajya yabo aribo kandi bayatanze. Rero kubera ko bisa n'ibyo ngibyo, kubera ko navuze ko ubuyobozi bwose ari bumwe, ari amafaranga rero bava mu itorero hari ukuntu agenda kandi akaremwemo ikintu gishobora kwinjiza kikongera kandi kigafasha iki rya torero. Murakoze. Yego, twihuse, hari ubwoko bw'amaturo bungahe mu itorero tugomba gutura? Murakoze cyane. Tegerezwa no gutura amaturo. Ubwoko bw'amaturo ni bwinshi. Bamwe bakunze kuvuga ngo ubwinshi buhera kuri kabiri, abandi bakabaza ngo ese ubuke bwo buhera kuri kangahe? Yego. Bamwe atubuke buhera kuri rimwe, ariko ubwinshi buhera kuri kabiri nibyo. Kuko natangije mbivuga ko amaturo yose uko yatangijwe yatangire mu isezerano rya kera, niho yatangiriye. Yego. Kandi bivuye ku bantu ni make, wenda namba tuzagenda tuyacamwe tuyareba tuzareba abantu batangije n'ay'Imana yabwiye abantu batari bakoze. Hariho ibice bibiri mu isezerano rya kera, hariho ibitambo hakabaho n'amasadaka, ni ibintu bibiri bitandukanye. Igitambo ni ikintu umuntu yajanaga itura turi Imana rimukuraho icyaha, akakijana agiye kugitura Imana kugira ngo Imana imukureho iki? Imana imukureho ibyaha ashobora kuba yakoze. Ibitambo batambaga biri mu bice bitanu, n'amoko atanu y'ibitambo batambaga, ariko ibyo sibyo turi buvuge. Hakazaho amasadaka, ariko hagati aha mvuga amasadaka, iyo usoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4 uhereye ku murongo wa mbere, tubona Adamu asohoka mu ngobyi ya Edeni. Asohoka mu ngobyi ya Edeni amaze gucumura, amaze gukora icyaha. Mu isura ya 3 tubona Imana ibasohora, Imana ibacira urubanza. Mu isura ya 4 tubona Adamu atangiye kuzara. Murambabarire. Yego. Atangiye kuzara abana ba Adamu, tubona baratangije gutamba. Niho hambere tubona isadaka. Bibiliya yacizuga ngo batamba isadaka. Kayini atanga isadaka ivuye mu mwero cyangwa se mu butaka ibyo yahinze. Abeli atanga isadaka ivuye mu bworozi bwiwe ibyo yorora. Bombi babiri batanga isadaka. Icyo nari nkivuze nshaka gutandukanya hagati y'igitambo n'isadaka, icyo kintu nari mvuze. Ariko isadaka izi mpaye mvuga, izi sadaka wabashije, aho wabashije ikibazo cyawe niyo nari nshaka gutandukanya. Ngiyo nsoma Bibiliya, iyo nkurikirana Bibiliya sanga mwamoko y'isadaka 9. Aya moko y'isadaka 9 hamwe uzusanga imwe ari yayindi, ariko bakayivuga muri ubu buryo, mu buryo runaka. Ariko iyo ureba ubwoko bw'amasadaka bwanditse muri Bibiliya burimo n'amoko 9 y'isadaka, kandi isadaka ko ari 9 tayizitsimbura indi. Imwe ihagaze mu mwanya wayo, indi ihagaze mu mwanya wayo. Imwe ikorwa mu gihe cyayo, indi igakorwa mu gihe cyayo. Imwe ntiyotsimbura ingwi irabiye, indi ntiyotsimbura ingwi irabiye. Oya, ukoze iyi ni yayindi, ukoze iyi ni yayindi. Rero amasadaka ni 9. Amasadaka ni 9. Twihuze cyane, twongeye kandi kugushimira kuduha uyu mwanya. N'umwanya nibaza kuko ari umwanya w'agaciro, n'umwanya wo kugira ngo abantu bunguke, n'umwanya wo kugira ngo abantu bakurikirane ibyanditswe bamenye ukuri, kuko ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzamenye ukuri, kandi uko kuri niko kuzatubatura, kuzadukura mu bujiji, kuzatuma tumenya. Rero tudatinze, uyu munsi wa none nifuje kuko tuvuga ku bwoko bubiri uhitamo kugira ngo utuganirize bw'amaturo mu itorero. Tuzaza dukomeza n'ibindi. Murakoze cyane. Muri izi sadaka 9 nari mvuze, reka tuze kuvugamo ubwoko bubiri bw'isadaka. Isadaka ya mbere ni isadaka y'ishimwe. Yego. Ishimwe
ishimwe ni kubundi iyo tuvuga ngo ishimwe iyo umuntu yatanze ishimwe iyi sadaka y'ishimwe ahantu wa mbere tuyisanga mu gitabo cy'itangiriro mu gice cy'icenda niko nibuka uwa mbere watanze sadaka tusanga ni Nowa. Isi imaze kuzura ibyaha, abantu bamaze gukora ibyaha byinshi, abantu bamaze gukubita hirya no hino, Imana iravuga ngo iherezo ry'abafite ubugingo bose rije imbere yacu, ngiye kubarimbura. Ariko nitegereje muri iyi si yose mbona umukiranutsi urimo ni Nowa gusa. Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo Nowa, genda ubaze inkuge, kandi inkuge ugiye kubaza uzayikirisha ibi bintu byose biri mu isi. Imana imubwira inyamaswa zizinjira uko zingana, imubwira buri kintu cyose amoko y'inyamaswa uko angana. Nowa aragenda arubaka imyaka 120 ishira Nowa ariko yubaka. Ngo arangize, umunsi yarangizaga, Imana imbwira ngo kindura inkuge winjire. Arinjira. Inyamaswa ziraza zirinjira. Bose barinjira, umwanya uragera, Imana irakingura urugi. Wimare gukingura urugi, Imana irekura imvura hejuru, ifungura indi mu kuzimu. Bibiliya niko izitubwira. Imvura iragwa, inkuge irazamuka, irareremba, amazi arenga imisozi, amazi arenga ibiti. Nowa yicara mu nkuge yibamwo kugeza igihe inkuge yituye ku musozi wa Ararati. Wimara kwitura ku musozi, amazi amaze gukamuka ku isi, ubutaka bumaze kumuka neza, Nowa arasohoka. Nowa ngo amare gusohoka, muri za nyamaswa Imana yamubwiye ngo nazifate cyangwa se niyubake zizabashe gukira uriya mwuzure, Nowa atekereza ikindi kintu yakora arakibura. Aravuga ngo nta kindi kintu nakorera Imana, reka nitangira ishimwe. Aragenda afata muri za nyamaswa, afatamo imwe ayitambira Imana. Amaze kuyitambira Imana, ngo umubavu wayo urazamuka cyangwa se umwotsi wayo urazamuka, ngo uhumurire Imana neza. Imana bituma hashira indahiro. Imana yavugira ijambo, iravuga ngo ntabwo nzongera kurimbuza isi amazi. Kubera ko imitima y'abantu, gutekereza ko abantu iteka ryose ni kubi, ntabwo ari kwiza. Ariko kuby'iki gikorwa Nowa akoze, ntabwo nzongera kurimbuza isi amazi. Iyi sadaka y'ishimwe naha hambere niho tuyisanga, aha niho tuyibona. Nowa atambira Uwiteka ishimwe. Usoma Zaburi ya 50 n'umurongo wa 12. Zaburi ya 50 n'umurongo wa 23. Hazavuga ngo untangira ishimwe wese, untambira ishimwe wese, ngo abariko amubahiriza. Amen. Abariko yubahiriza Imana. Usomye mu rwandiko rw'Abayeburayo igice cya 13 umurongo wa 15 kugera kwa 16, iyi sadaka y'ishimwe turayibona. Ishimwe rimwe riba mu bice bibiri. Hari ishimwe rikorwa rivuye ku minwa, dukoresha iminwa, ukatuza umunwa wawe, ukavugisha umunwa wawe. Hakaba n'ishimwe ry'igikorwa, ukavuga ngo icyo ndi bukore bivana nuko wewe wumva ishimwe ugomba gutanga riri mu mutima wawe, ukagenda ugafata ikintu runaka, ni ifaranga runaka, ta jambo wavuze, ta kintu wakoze, ukagenda ugaturira Imana. Wewe uzi ko watuye iki? Ishimwe. Isadaka y'ishimwe ngiyi niyo tubona Nowa wa mbere wayitanze, ishimwe rirakomezwa riratangwa kugeza n'uyu munsi wa none. Ituro ry'ishimwe ribaho mu matorero, riratangwa mu bazi Imana iyo umuntu ashimwe. Takujya ngo Imana yankoreye igitangaza, Imana yankoreye imirimo, Imana yakoze ibi bintu, ngo none ngo ngahe ni muyinkomera amashi. Oya, ntabwo ari byo. Amashi ntabwo abasiguye ituro ry'ishimwe. Oya, amashi ntabwo ari ituro ry'ishimwe. Yego. Cyangwa se ngo Imana yakoze ibikorwa, ngo ndatanga haleluya ngo 10 ngo cange 20, ngo nimuzamura amaboko. Iyo ikintu gikoze ku mutima kigendana n'igikorwa. Cya kintu cyagukoze ku mutima kigendana n'igikorwa. Ishimwe rero ni igikorwa, ni sadaka itangwa nyuma y'igikorwa wakorewe. Nico gishimwe riza. Nyuma y'igikorwa wakorewe nico gishimwe riza rivuye ku mutima, cya kintu ushaka gushimira, ushaka gushima Imana. N'abantu hari umuntu ugirira undi neza, n'umuntu ahabwa ishimwe, akavuga ati ndagushimiye ku bintu wankoreye. Ni ishimwe, ituro ry'ishimwe. Ngiryo ituro rya mbere tubona muri Bibiliya,
mu isadaka twavuze. Sinzi uko ari ikibazo muri iyo, mvuga indi ya kabiri. Nta kibazo. Ico nari mfite cyane kubaza aho ngaho, iyaba wenda wasanga n'abandi bibaza ico kibazo, iryo turo ry'ishimwe uvuze kuko ribaho kandi ari ngombwa kugira ngo turitange, riba riza ari itegeko cyangwa si itegeko? Si itegeko. Si itegeko. Ishimwe ntabwo ari itegeko. Yego. Nunashaka ni ikintu ugena wewe. Ntibivuga ngo urampe ikintu kingana gutya cyangwa urampe ikintu gisa gutya. Ni ikintu wiyumvamo. Yego. Ni ikintu wiyumvamo ukagitura wewe wenyine ishimwe. Twagiye ku ntambwe ya kabiri. Intambwe ya kabiri ariyo sadaka yindi ndi buvuge. Ni sadaka bita ngo ni y'umuhigo. Sadaka yo guhiga. Isadaka y'umuhigo ni sadaka tubona nayo yatambwe wera mu isezerano rya kera. Usoma mu gitabo cy'abacamanza igice cya 11 umurongo wa 30. Igitabo cy'abalewi igice cya 27 umurongo wa mbere. Tuhasanga iri turo ry'ishimwe nako ry'umuhigo. Yego. No muri Matayo 23 umurongo wa 18 uhasanga iri turo ry'umuhigo. Iri turo ry'umuhigo ni ikintu ugambirira. Iri ryuzu rivuga mu izina, uzuvuga ikintu. Niho bitandukanye n'ishimwe. Ishimwe nduvuga, ni ikintu kizamwo bivana n'igikorwa ubona umuntu yakoze. None ashaka hari igihe uvuga ati ikintu yankore ko ndabona ikintu muha ni gitoya, ariko nta kundi nabikora, reka nkore iki kintu. Ariko umuhigo, isadaka y'umuhigo, uzuvuga ngo ninkorerwa iki kintu nanje nzakora iki. Aha nari mvuze mu gitabo cy'abacamanza n'umugabo tuhasanga ngo ni Yefta. Yefta umunsi yaza arwana bafite intambara mu gihugu cyabo, ariyo bashize imbere, uri kurwanya abanzi b'igihugu, umugabo uhagaze imbere. Nawe ngo arebe intambara, aravuga bataba abantu kubashobora kandi bari barakoronije Israeli, bari bagize iminsi bayitegetse, mbese ni nk'abari ko bikura mu bucakara bwabo. Urumva kugira ngo wikure ku muntu wari ugutegetse, kumurwanya kwa bisaba imbaraga, kandi byanga byakunda uba ufite akoba ko mu mutima, tuzubara kugira ubwoba. Abwira Imana agiye kuja ku rugamba, aravuga ati Imana ngiye kurwana intambara, numfasha ngatabaruka amahoro, ikizabanza gutunguka kw'irembo iwanje. Urumva ntavuze ikindi cyari cyo, ariko arakivuze, arakigenye. Niko kuvuga ngo iyo umuntu atabarutse, mu bisanzwe iyo abantu baje ku rugamba bagatabaruka, hari ico bitaga ngo kuja kubaraba ibyanga. Mbese kuza kubaraba ibyanga, niko kubahampore, niko kubahembura, kuba ngo nimwene mubakire murebe uko bameze nuko baje. Aravuga ngo kizabanza gutunguka kw'irembo iwanje nkakirangiza gitungutse kw'irembo zakigutambira. Amen. Aragenda aje ku rugamba, ijambo yarivuze, ijambo yaritekereze, ijambo yarigambiriye. Aragenda ngo ashike Imana iramwumva nkejo, iramufasha, ararwana, aratsinda. Ngo amare gutsindagara aragaruka n'ibyishimo byinshi, haraza ngo atunguke kw'irembo wiwe. Bibiri zivuga ngo umukobwa we ngo arasohoka, asohokana ishako, akantu kakagoma ngo yaza avuze ko bavuze ko saje, asohokana ibyishimo byinshi. Ngo amubone ico yakoze yikoreye amaboko, harabwo ati ye baba we, umukobwa yatese niki papa? Ati nico navuze. Ari yatoya ico wahize ugihigure, ico wahigiye Uwiteka ugihigure, ico wavuze ugihigure. Isadaka y'umuhigo, ico wahize, ico wavuze mu izina, kirazira kugihindura. Kandi ugihinduye tibikiri umuhigo, tibikicuzuye, tibigikwiriye, tibikiri ya sadaka y'umuhigo, kuko uba wayihize, uba wayivuze ko ari sadaka y'umuhigo wahize ihari ikurimo. Wotanga ikintu runaka, wenda abandi badashobora kuba batekereza cyangwa badashobora kuba bamenya, ariko we wiyumvamo. Mbese ni sadaka uzushaka
gutegura bivana n'ikibazo ufite ukavuga ngo kubw'iki kibazo mfite nimbona kirakemutse Imana ninumva nimbona iki kintu kirabaye nimbona iki kintu kiratunganye mu muhigo wanje mu mugambi wanje nzakorera Imana iki kintu ndagihiza ku mutima wanje Mana nukimfashamo Mana nukinkorera nanje nzakora iki kintu sukugura n'Imana abantu bumve neza ariko n'umuhigo buri mu mutima wawe uba wahize uba wahigiye Imana. Sadaka ya kabiri ni sadaka y'umuhigo mu sadaka 9 navuze ubwo isadaka 7 nizo zisigaye sadaka y'umuhigo. Hari ikibazo hari aho mutumva nabaza. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha kubw'iryo jambo ry'Imana. Abafite ikibazo bazaje bacandika munsi muri comment, urashobora kuduhamagara kuri telefone zacu turi buze kuzishiraho munsi kugira ngo tuzamenye ibibazo abantu bagenda bibaza ubutaha. Ariko tutararangiza iki kiganiro cacu cyangwa se tutararangiza iyi nyigisho y'uyu munsi wa none, kuko nabivuze kuko ahangaha ni kuri Master Key TV aho tugiye kuzadukurikiranira izi nyigisho. Twavuze kuko ari ubwoko bw'amaturo ndetse n'akamaro kayo mu itorero. Rimwe na rimwe ikibazo kikavuga ngo ese rimwe na rimwe abantu mu itorero tuja gusenga kandi buri wese aza gusenga afite impamvu imutwaye, kuko Bibiliya iravuga ngo ntitukibagirwe guterana. Iyo tuja gusenga ni irihe turo nyamukuru muri aya maturo abiri umaze kutubwira twakagombye kuba dufite uwo munsi twagiye gusenga? Urakoze cyane kubw'ikibazo cawe ciza. Muri aya maturo ni ishimwe urashobora kuba urifite cyangwa se nturigire, ariko kandi ubitekereje burya n'ahanini ishimwe riva mu bitekerezo. Gutekereza uryamye ugatekereza ukavuga ngo Imana yandamukijeho mu gitondo, Mana ndagushimiye ko turamukijeho, iki ni igitondo cy'umweru cyangwa se uyu munsi niyinga nkuko tumenyereye kubivuga, ndatangiza ifaranga zo gushimira Imana ko yaturamukijeho. Iyo wayitamba niyo umuhigo yewe unayifite waranayihize wayitanga, igihe icyo ari cyo cyose wayitanga, ahariho hose wayitanga. Nishimwe birashoboka yuko utonayijana no mu rusengero ariko ukagenda ukayitamba. Ariko muri aya masadaka mvuze aya abiri tumaze kuvuga, mu masadaka arimo ntayirimwo ivuga ko igihe ugiye gusenga ugomba kwitanga. Iyo ntiturayigeraho. Hari ico bivuga ngo nuje imbere y'Imana ntukagenda uri amaboko masa, tukagenda imbere y'Imana uri amaboko masa, tukabikore tibikabeho. Iyo nindi sadaka tuzaje kubona ukwayo iri ukwayo. Ariko muri aya masadaka yandi tuvuze abiri, sadaka y'ishimwe ni sadaka y'umuhigo, uzifite wazitanga sava, utanazifite nta kibazo, waba ari n'ahandi warayihize wogenda ukayishitsa ku mubitsi w'urusengero ukayitanga. Ishimwe waba urifite wagenda ukaritanga, si ngombwa ngo habe dimanche. Sigura kuko ishimwe nukurekonesa no gutahura ivy'Imana yagukoreye, bigatuma noneho uyiha ituro ry'ishimwe kugira ngo wumve ko nayo ibone kuko wayishimye, wamenye ico yakoze. Nugutahura n'abantu turabashimira, n'abantu turabashimira. Umuntu agakora ikintu kavuga ati nakayangiriye neza, tugende tuje kumushimira. Umuntu agafata urugenza akaja mwanaka cyangwa abandi bamwe akaja mu itorero, naka asengera muri hetorero, asengera ku itorero runaka, ndaja gushimira naka yankora igikorwa ciza ndanezerwa, ndaja kumushimira. None nkanswe Imana, kanswe Imana nugutahura watahuye nukurekonesa ivy'Imana yakoze, ukamenya ngo Imana yankoreye iki kintu, ndagitahuye, ndakimenye, ndacumvise, bene ko nguko. Urakoze cyane inshuti bavandimwe. Aha niho rero dusoreje ikiganiro cacu cy'uyu munsi wa none. Rero tutarasoza turi buze gusaba umwungeri ari buze kudusengera atwereka Imana. Ikindi kandi turasaba kugira ngo ubutaha muzongere kandi mugire inyota gukurikirana izi nyigisho, kuko tuzaba dufite izindi nyigisho ibindi bice bibiri, kuko twababwiye kuko ari akagaruka umunsi ku wundi tuzagenda tubazanira inyigisho. Rero turangiza ni hahandi rero ibitekerezo byanyu birakenewe. Turasaba kugira ngo izi nyigisho zibafashe wowe ugiye kuzifungura zagira ico zimurare. Rero tutararangiza reka dusengere turangiza kugira ngo tubashe kurangiza ikiganiro cacu.
murakoze cyane natwe turabashimiye kandi turagusabira ngo undi munsi uzadutumikire. Yego kabisa, ni mwadutumira tuzabitaba, twongera tubitabe. Natwe turabashimiye kuba mwaduhamagaye. Imana ibaheze umugisha kandi bagire neza. Izi ni inyigisho zigenda zidufashanya. Ari inyigisho zo guhangana, ntabwo ari inyigisho zo kuvugupingana, ariko ni ukugira ngo tubashe guhugurana, tubashe kongererana ubumenyi. Murakoze, tadusoze dusenga. Yego. Urakoze byiringiro bizima, urakoze byiringiro bidakoze isoni. Turagushima amahoro yacu, turagushima agakiza kacu. Turashima ko wabanye natwe mwami muri ibi biganiro. Turashima ko watugiriye neza, turashima ko watubashishije. Abazumva bose baheze kumva no gutahura, biciye mu ijambo ryawe n'umwuka wawe usobanura gusumbuka umuntu ashobora kubivuga. Ubane nabera bose mwami. Urakoze data, tubisabye twizeye. Shimwe n'ubwiza n'ibizakubwizana ryawe. Amen. Amen. Urakoze Imana igumugisha. Twiga ijambo ry'Imana, twavuga ubuhamya, dukurikirana amateka y'ubwonko mu iyobokamana, imyidagaduro